chuanin next ka soi le tur chu note siam na kan soyam chuan note siam dan tur en le tai la in kima note apoi mo a number 1 chuan general overview knowledge kan the turani omjia chu kha note kan siam tura kha atlang pui kan the ma support turani chu manjon le khabua atlang pui engma omji shet lo kha note siam very ngot su hlok pui chuang lowang chu manjon I note siam reng kha atlang pui I she photang chumi I she ta chumi I she ta chu mang chuan note siamang chu manjon I note siam kha not rush do not rush I note siam kha man mo re su kum klua na siam turanga in ngai ro I note siam kha a top thailo I siam monetary policy I siam ta an nocha iziak ka lekhabu omiziak ka mase newspaper update thar lo om thin kha iziak lut le zelang chuwa I note siam kha a top thailo notice siam don rengin atlang pui sem supportang I man mo lawang soi te ten chon how to recall it easily engtin nge ka chiar le ani pon engtin nge all sam takin ka shiat le theyang ti tur khanin iziak turani I handwriting poi uluk turani I siam lai chuanin exam na I handwriting angin note siam su kepo ka handwriting chu a cherap thak lutuk ama ero chu note ka siam ati chuanin ka uluk ania tiang hin note ka siam ang achun ka ziak ta mase nang mani ho ka zirtir tele exam ma te chon king ka ziak top ani mase ka note siam ka chon ka uluk lut tuk ka note siam chon ka handwriting ka uluk lut a chan chu nakin na po ka chiar le po ka shiat nga zung turani bang ka handwriting ka uluk lut exam ma te chon ka du ting ka ziak ka tin nang mani ka zirtir a chepot ting ka ziak thin ka handwriting a chak thei je kha chu bang chon note sa chon handwriting nal takin fill fai takin injekang mo hey colors te chisang highlighter chisang a sendang vakirong a eng ang chi po kha khati khan I nang mani na in memory in shet thei turang khanin in line hlomang khati khanin chu tha em tani chuanin chu ban chuni in no chakha color te points te dots ang chi khateng song a point by point emo khateng khan I also taka in shet thei tur khanin siam don ani mo chuanin notice siam rengin poi mo lut tuk khailo endo it's so important I note siam eng po siam ro I inge entinan note pakhat siam don tala ngor o engchung change han siam don tala kan tiang civil disobedient movement ti han siam don tala ani lo le non cooperation movement ti te han siam don tala hengoi poi mo eng po siam ro monetary policy po I note siam reng hengoi zia tel tu mong che what nge ni what is it he kathil zirchung he kathil zia hi engchung change ni what why engwange enge tangkai na why engwange mo nge tangkai how engtin nge he thilai hi engtin nge akal zel mo atira enge ni engchung change ni tine he engwange kan zira enge apoi mo na ania how wa chon engtin nge ni zel engtin nge a historical dan when thil theng poi mo te omem thil enge thil poi mo te omem khamia kha injek zel thil poi mo te om chon injek akum te mo for what enga tan nge tangkai he thilai hi conclusion ang ring de poi siam veng chu om je chu what enge mo why how when for what khang ho ka inota atel nge turan top chung ho chu inot je hin heng ho tel nge turan ni eng chung chang ponot siam tala enge chan engwange enge thil poi mo te om hun poi mo te om enga tan nge
khang hau kha in notes siam om nge tu ni ti chuan in different notes for different exams based on exams in notes siam kha UDC in prepare tura in notes siam le MCS in notes siam kha in ang tura ni lo i exam a mil zel khan amak put dana zir zel khan notes siamang poi mo le tu i prelims note le i mains notes po kha in ang su se chu man chu in notes siam ha exam a mil zel khan siam ro exam a milin entinge siamang question hlui enang engza nge min an lo chan thin engtin nge chan thin study vek no notes siam thewang chu man chu notes hi lekha bu keu topin siam top su om je in shep photang in study photang chu mi zon no notes siam chewang chun tani printed notes versus handwritten notes tun lai hey tam to em ma print tu ra hi tam to em ma kan sia thiam thei chuna thani print hi chu ma se kudziak nge hi chu hello thado em o ka ti mani kudziak hi chu hriat ol le de ubikim o ka ti thina nang mani personal choice ania printed notes ho hi nei chu nei be sim sim tha eng topic ka po mase printed notes pialama in kudziak kha in notes kha in nei tel ve hi ka du sakem em choni nangni enge in ngei vedan enge in ngai na jok nge nomin ti jok printed nge share nomin ti nang mani kudziak nge kha lo type pa te ka soi pa in notes kha a clean turania a tidy turani chon GS notes omle tu ni general studies notes mo general studies a chonin I question som om thinta question pakhat hianin mark som puta a chumi question pakhat chu phek nga te kan jek ta chu wang chu in notes siam poka khami handwriting ati ke po handwritten hi ka du be khami mil tur khanin izek doni general studies an notes siam chuan mark som pu tur angvelin notes siamang mark som pu chu phekli vel ani chu phekli tu phek nga vel nie nun moi adik check e po kudziak hi hey UPSC tling ho point kudziak nge hin lo du thin e aprint chu omma se kudziak nge hi tha chuan chun poi mai chun chu ka sei chu main sa GS note che isiam chuanin mark som pu turin note siamanga chu phekli tu phek nga in karvel turin note siam thinang kha shet nge tur o point in notes a khan point hi point som point pariat atanga som tal om turani eng topic a po in notes a khanin chun tani chun optionals I optional ve thung ero kha chun mark som ni apudona GSI chuanin GSI in notes semai kha chun a sei tur tirani chu a thui tur mark som ni puchi chu chuanin I point hi point som panga vel tal nei tumro mark som ni po khanin chu teng chuan ti tumro chuwang chun in notes siam turakha optional notes GS notes kha I phek engza nge ti te khateng amil khan notes siamang o chuwang chun thil dang fak ti to su in notes kha in siam jota zo sa kha in cher to pang thil dang cherbel to chu thil dang a in da lu in tum lel tu chu in share fan lobang hey study material collect hi tha thenga chun collect over study material collect ringot achil an collect char atop om thailo re reng an collect char kha thalo em ni kha han ta se notes in dan tur chu kan zeu le tho tha a ti chuan essay je dan tur kan se le don tani essay je dan tur essay chu ingtin nge essay kan siang introduction body conclusion ti ve ka soidon lo hrim achan chu ka video a thalut tuking ka da part 1 le part 2 part 1 and 2 ka video ka da ka playlist a en ro YouTube ka playlist a khan en ro essay je dan khaya siam thadan ka se to big lo introduction hi a body le conclusion ti chungchang ane ka soi chiang to le tuk ma se tu na ka soi zok tu achu atlang pui ang zor lo soi doni essay word engza nge MCS a chun unlimited ani top mai
izia tam the ang ber zia khani to